Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana na radiyo televiziyo n'uriya mashariki hamwe n'umuco wacu TV. Turi ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 2024. Tuje mu makuru yacu yo mu Kinyarwanda ya mu gitondo. Bwana Sentama mwaramutse mute? Aramutse neza bwana Mushakamba, mwese mumeze mute? Natwe twaramutse amahoro. Yego. Reka tudatinze rero abakunzi bacu tubagezeho ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho. Yego. Tuganira kuri ARCM 23 mu mujyi wa Pinga. Turaza kuvuga kuri General Sultan Makenga, umuyobozi w'ingabo za ARCM 23. Yasuye Rubaya, asura Ngungu, asura Mushaki, biriya bice byo muri Masisi bwana Mushakamba. Yego. Ikindi tuzaganiraho ni Colonel wa FRDC wiyunze na ARCM 23 n'ingabo ze zose azitwara muri ARCM 23. Ikindi tuganiraho ni ifoto ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda yagaragaye i Bujumbura. Abantu baribaza byinshi bwana Mushakamba, turagira ngo baze gusobanukirwa. Yego. Tudatinze rero bwana Mushakamba, reka tuganire kuri ARCM 23 mu mujyi wa Pinga. Umujyi wa Pinga rero ku batawuzi uherereye muri Walikale, ariko imiterere yawo uburyo uteye, igice kimwe kiri muri Masisi, ikindi kikaba muri Pinga. Ubwo imeze nka Karembe? Yego, cyangwa nka Kicanga. Noneho rero mu bice bibanze bisobanurira abantu kugira ngo barusheho kubyumva neza, ibice hari igice kiri muri Masisi, nicyo usangamo ibitaro bya Pinga, nicyo usangamo ishuri rya segondere ryitwa Institut de Pinga, nicyo usangamo kiliziya, ikanisa uko bayita hariya ya Sebeka. Iki gice kikaba kigizwe n'ahitwa ku Bushimo na Seyi. Noneho mu rundi ruhande hari ibi bice uko ari bibiri bigatandukanywa n'uruzi rwa Mweso uko rumanuka rukagerayo. Rumwe rwa Rushoga? Oya, rwa Mweso. Uruzi rwa Mweso akaba rwa Rushoga. Rumanuka Mweso na Gashuga, ugaca na Karembe rukomeze. Yego. Noneho urumva ko mu gace ka Masisi, Pinga mu gace ka Masisi igizwe n'ahitwa Bushimo na Seyi. Noneho ku gace ka teritwari ya Walikale ni naho haba ikibuga cy'indege. Ahangaha hakaba hari uduce twitwa Katanga, Kayirenge, Burumbi, Gaseke, Misoki na Ngasa. Ngasa rero niho haba ka kabuga k'indege. Aho noneho ibice byombi bikagabanywa n'uruzi rwa Mweso. Hirya ureba nk'epfo mu ruhande rw'ibumoso hagaturuka Oso. Yego. Oso niyo Rushoga. Noneho ikamanuka na Mweso, ikamanuka bigahurira epfo aho bita bwana Mushakamba, nimpakubwira uratangara. Buriya ibice byinshi hariya byari mu Rwanda. Bihurira ahantu hari ikivumo bita ku kivumo cya Rwabugiri. Ngaho abandi bavuga ngo Kongo hariya birabitse si iby'u Rwanda. Izi nzuzi zombi zihurira ahantu hepfo bita ku kivumo cya Rwabugiri bwana Mushakamba. Yego. Ngiyo Pinga rero, Pinga niyo, ariko ahanini usanga igice kinini ari amashyamba. Pinga niyo rero bwana Mushakamba. Noneho rero abantu baribaza batese ARCM 23 ihagaze he? Yafashe Pinga gute? Wazalendo na FRDC barihe? Bimeze bite hariya? Ibyo by'abantu bibaza
ngira ngo twabasobanurira bwana Mushakamba. Ikibuga cy'indege M23 iragifite. ngira ngo kimwe mu bintu bya mbere umuntu aba akeneye kugira afate umujyi ni ikibuga cy'indege. Yego. Icyo M23 idafite ubwo ni ibyo bitaro n'ayo mashuri mu bice biri muri Sake nako biri muri Masisi. Yego, byumvikane hano twavuze ko pinga igizwe n'ibice bibiri. Yego. Aho ARCM 23 ihagaze uyu munsi ifite ni iki gice cyo muri Warikare birahagije, kirimo ikibuga cy'indege, ongeraho ko kirimo n'ahacukurwa amabuye y'agaciro. Utu duce twavuze twose ni amabuye y'agaciro, ni zahabu gusa. Aka gace ndetse ikitarakora ni ukwambuka uruzi rwa Mweso ngo igere muri Masisi. Ariko byose ni umujyi umwe, ni uko umujyi ugabanyijwemo n'umugezi n'uruzi. Kuba yageze ahari ibirombe byahogoje Bintu Keita wa MONUSCO n'abandi birahagije? Ntabwo bihagije, igomba gukora iyo bwabaga ikongeraho n'aka gace ko muri Masisi. Aho ho biroroshye kuko ni inzira yo guhungiramo. None se ejo ntitwavugaga ko baba FDLR bahunze bakagera Rukweti, sibaciye aho se? Nibyo. Bariya nabo rero baraca mu nzira bagenzi babo banyuzemo cyangwa ababosi banyuzemo. Ikigaragara na FARDC zihari nta mbaraga zifite, turaza kubibona. Bamwe batangiye kumanika amaboko bakishyira mu maboko ya ARCM 23. Urugero turaza kurubona. Kugira ngo twanamuvuzeho umukoroneri umwe. Bwana Sentama, ni nacyo kintu nashaka kugira turebeho. Abavuga ngo pinga ntiyafashwe, ni izihe mbaraga ziri muri Warikare muri pinga zishobora kubuza cyangwa gusubiza inyuma M23 ARC ko abenshi biripotinze abandi bagahunga bagahambira ibyabo bakagenda? Bivuge neza mu buryo bunoze uti ni izihe mbaraga FARDC Wazalendo bafite mu gace ka pinga gaherera kuri Masisi. Yego, kariya gace basigayemo. Aha nakubwira ko imbaraga ntazo, kuva bamwe muri bo batangiye kumanika amaboko bakisukiriza ARCM 23. Iyo ni impamvu ya mbere. Yego. Impamvu ya kabiri ituma mbivuga, imbaraga aho bazikuraga babazaniraga ibikoresho n'abandi baje kubatabara bakagwa kuri kariya kabuga k'indege. Ibyo ntibigishoboka. Yego. Ibi rero biragaragara. Noneho n'ikindi, nta modoka bagiye kubona ziri bubavane hariya, cyangwa hagire n'izibageraho ngo zibafashe zihazanira ubundi butabazi cyangwa ubufasha ubwo ari bwo bwose, kuko nta muhanda uri muri kariya gace. Umuhanda urangirira hariya. Nta muhanda uhuza kariya gace basigayemo n'utundi duce twa Warikare. Uba hari umuhanda naho M23 ifite. Yego. Ikindi, imbaraga zananiwe kurinda ikibuga cy'indege ntabwo zizarinda ibitaro, ntizizarinda amashuri. Zanananiwe no kubabuza kuhagera, ahubwo wenda bakomere ruguru. Ibi bigaragara ko na hariya naho hararaye ntabwo hiriwe bwana Mushakamba. Ongeraho uti imbaraga zananiwe kurinda ikirombe kibagaburira. Nabyo. Kuko batunzwe na bya birombe, nicyo cyatumaga MONUSCO ibareba ijisho ryiza. Bwana Sentama, abantu babyumve, hari n'ifoto turazifite. MONUSCO yigeze ikora agisida itwaye amabuye y'agaciro, ariko bavuga ngo ni imiti. Ikoze agisida, amabuye y'agaciro arasesekara yuzura hasi, abantu barabona. Iyo n'ubundi iyo MONUSCO yavaga ipinga. Yego, ibyo byagaragaye kuri uriya muhanda wa Karembe Mweso, aho bazamukaga baza kugwa birameneka. Biragaragara byari mu mifuka. Yego. Ubwo rero abantu bumve ko pinga yabaye tombe. Abafite gushidikanya cyangwa bakeneye ko babanza kubyemezwa na Micombero, Kibumba na Batazama, abo ngabo nyine ubwo nibategereze nta kibazo, ariko pinga ni tombe. Barimo barabigaragaza mu maganya, ubwo batarabyemera barindira amaganya ya Kabumba
na Micombero araza gushyirwa hanze, noneho nagera hanze nibwo babyemera. Ariko ahangaha kuko twakomeje kubona abantu batabyumva babiburana bavuga bati pinga ntabwo yafashwe, tubikoze kugira ngo dushyireho umucyo Bwana Mushakamba. Hari n'ibitangazamakuru Bwana Mushakamba byarimo bivuga, nabikurikiye byinshi nimugoroba mbireba, bivuga biti ntabwo ARCM 23 iragera pinga. Pinga nihe? Tubanze tumenye pinga. Pinga tubonye ko igizwe bibiri, agace kamwe gaherera muri Warikare n'akandi kari kuri Masisi, bitandukanye n'uruzi rwa Mweso. Yego. Rumanuka rugahura hepfo n'urwa Oso, bihurira hepfo aho bita ku Kivumu cya Rwabugiri. Yego. Ibi rero ni ibintu bigaragara n'amafoto turafite. Ikindi Bwana Sentama, yego, buri wese atangaza amakuru ahawe n'imbonizi. Yego. Niba yawe amakuru n'imboni iri guhunga, ntabwo imboni iri guhunga yakubwira ngo aha hafashwe idahari. Bwana Mushakamba, reka mubwire buriya ikiriho, hari abahabwa amakuru n'imboni usanga zicaye ahandi, ukabona nk'imboni yicaye ku mushakira imwe irababwira umuntu amakuru ya pinga, kandi ni ahantu ushobora kugenda n'iminsi 4-5 ashobora kuba ataranahagera ahubwo akanahazi. Ariko twe tuba dufiteho imboni Bwana Mushakamba n'abo twiganye, nk'uyu nguyu Baringene, uyu nguyu mu perezida wa sosiyete sivile, uyu nguyu ni umuntu twiganye ishuri rimwe Bwana Mushakamba. Yego. Rero Bwana Sentama, ndumva ibya pinga abantu babisobanukiwe, twakomeza dukomeze Bwana Mushakamba tujye ku yindi ngingo. Indi ngingo tujyaho ni uko umuyobozi w'ingabo za ARC M23 ari nawe chef wa etat major General Sultan Makenga Emmanuel yigereye muri Masisi. Yego. Ibi rero bitandukanye na bimwe, hari ibinyamakuru ejo nabonye navuga ngo yagiye yigereye ku murongo w'urugamba. Niba bagira ngo bahabure FRDC yiruke simbizi, ariko harimo asura ingabo ze hirya no hino. Abo ni nk'aba bandi bavuze ko Generali Noza Laurent Nkunda nawe yagiye ku rugamba. Baba bagira ngo bashake views. Reka dukomeze ahangaha, ngira ngo wamubonye rwose ageze ahantu hitwa Iruzirantaka. Yego. Abanyeshuri n'abarimu bamwishimiye, bakoma mu mashyi bishimye cyane, bamwishimiye bamuha ikaze. Iruzirantaka rero navuga ngo ni ruguru y'Ingungu, ariko ufashe umuhanda uva Ngungu ukagenda werekeza, usa naho werekeza mbese nko kuri Kivu. Yego. Ubuva hehe? Ubuva Rubaya? Ngungu iri ruguru ya Rubaya. Ngungu iri ruguru ya Rubaya. Ubwo uva Mushaki rero? Ngungu uvuye ku Mushaki ushobora hari umuhanda ugenda ukanyura ahitwa Humure, ukinjira muri Ngungu. Yego. Tangira ureba Murambi hakurya yawe ibumoso, ukomeza imbere ugera ku ishuri rya Kisimba, Institut Kisimba, ahantu hafi aho hanacukurwaga n'amabuye y'agaciro, hari imyobo, ibindi birombe, iyo bita hariya bayita ngo ni ibinyangara. Ugakomeza noneho winjira muri centre ya Ngungu, noneho ugakomeza ruguru muri centre, ugenda usohoka muri centre ugakomeza Iruzirantaka iri ruguru. Ni ahantu hera ibigori, hera ibirayi, ibishyimbo, ni ahantu barya bagahaga. Bwana Mushakamba agenda hazi, ariko hakaba imbeho. Birumvikana. Haba imbeho by'ubyumva. Ejo rero yari yatembereye, yasuye ingabo ze hariya muri kiriya gice, wabonaga abantu bamwishimiye. Yasuye Mushaki, yasuye Rubaya,
ubwo Rubaya ugaruka epfo rero iyo uva Ruzirantaka ujya Rubaya uva Ngungu ukagaruka Humure ukamanuka mu bisunzu bya Humure winjira Rubaya hepfo. Wava Rubaya ushobora kumanuka Bihambwe ukazamukira Oso Matanda Mushaki. Aho hose rero yari yahasuye Bwana Mushakamba, byari ibyishimo. ngira ngo ni ibintu bifite icyo bisobanuye kandi byongerera ingabo courage ndetse n'abaturage kwishima bumvise ko General Makenga yaje kubasura. Abaturage bahari bibaha kumva ko bafite umutekano w'igihe kirekire. Bwana Mushakamba, icyo kibazo nicyo nari ngiye kukubaza ugisubije mbere. Ni byiza ukoreye imbere, ariko nyine kibiri icyo bigaragaza ko hari umutekano uhamye. Hamye kuko urabona yakoze urugendo rurerure kuva igice cya Bunagana ukagenda, uretse ko hose ari iwabo ari iwe. Umanuka Bunagana ukavayo ukagenda ukikubita hariya muri Masisi. Ni urugendo rurerure, biriya byose bigaragaza ko umutekano ari wose muri kariya gace. Yego. Ikindi byongerera n'imbaraga wa musirikare wa AFCM 23 uri ku rugamba avuga ati burya umuyobozi wanjye turi hamwe. Yego. Nibyo Bwana Sentama binaca intege cyangwa bigatesha agaciro imvugo z'umwanzi ziba zivuga ziti ahangaha twahisubiza isaha n'isaha. Iyo umuyobozi ahageze akarinda hava nta n'isasu rivuze, umuturage ahita abona ko iza mvugo z'umwanzi uri mu buhungiro ari imvugo zidafite ibikorwa cyangwa ari indoto zidashobora kuzarotorwa, bitewe n'uko niba umuyobozi ukomeye yarahageze ntibagire icyo bakora, ntabwo bashobora kuhagera noneho ntawe baje kureba. Bisobanuye ko umutekano urasesuye, kandi nibyo AFC, ARC, M23 mu matangazo n'ahandi bavuze yuko aho bageze umutekano hinda, abaturage baryama bagasinzira hehe n'agatuti. Ibyo ni ukuri. Uvuza agatuti, yenda abantu ntibumva agatuti ni uburyo Wazalendo na FRDC bafata abantu babuze amafaranga babaha cyangwa batagize ikindi bakora bari basabwe gukora n'ubutegetsi, bakabahambira amaboko imugongo n'amaguru bakabihuza, ubundi ugasanga umuntu agatuza bakareze. Bwana Mushakamba, hari n'ikindi bigaragaza. Tumaze igihe twumva ko mu bice biyobowe na leta abarimu bigaragambije banze kwigisha kubera ku itariki 2 z'ukwezi kwa Cyenda. Yego. Kwa Cyenda gushize ubu barajya gushira ni hafi amezi 2 baranze kwigisha Bwana Mushakamba. Ariko noneho kubona yageze hariya ukabona abanyeshuri bambaye uniform kwiga cyangwa n'abarimu bari ku mashuri ukabona bamwakirana ibyishimo. Urabona ko bari abana bari ku ishuri bigaga. Kiriya ni ikintu kigaragaza ko niba twavuga ni organisation, hari imikorere ifututse muri kariya gace kayoborwa na AFC kurenza akayoborwa na leta. Bwana Mushakamba, ikindi ugomba kumenya Bwana Sentama, abarimu muri Kongo barifuza bose kujya kwigisha mu bice ARC controller AFC M23, kubera ko niba ubyibuka leta yavuze ko itazongera guhemba abarimu bo mu bice bigisha mu bice AFC ARC M23 controller, ariko na M23 nayo yiyemeza kuzajya ibihembera. Bishatse kuvuga ngo birashoboka ko abahembwa na M23 bahembwa neza, bagahembwa ku gihe, kandi bakaba banahabwa n'uduhimbaza musiki dutandukanye, cyangwa se urumva agahimbaza musiki kwenda kenshi. Ikindi nanone niba bari kwigaragambya, ikibigaragaza niba bari kwigaragambya bakanga kwigisha mu bice bya leta, noneho mu bice bya M23 bakigisha, nuko byanga bikunda bahabwa igituma bakora akazi kabo neza nta nkomyi. Niko bimeze Bwana Mushakamba. Ngira ngo reka dukomeze
twahoze tubivuga tuti ikigaragara ni uko ingabo zimwe zo muri FRDC zirimo zihunga FRDC zikigira muri AFCM 23. yego. hari koroneri rero wahagurutse bivuze muri kariya gace ka Warikare, arahaguruka rwose aragenda, ubu akaba yakiriwe neza muri AFCM 23. uwo nta wundi ni koroneri witwa Gilbert Bongirima Ekombe. uwo yanze gukomeza kuba ikigwari. inkuru iragira iti le colonel Gilbert Bongirima Ekombe, ancien de la rébellion MRC ni imwe aho zari ya Bemba, ndetse ko zaje kuvamo MRC nyinshi, et commandant du 137e régiment des FRDC basé dans le groupement Ruberiki. ni koronere, akaba komanda wa regiment y'137 iherereye ahitwa Ruberiki muri Warikare, akaba yarahoze mu nyeshyamba za MRC. uyu ngo yaba yamaze kwitandukanya na FRDC, akaba yishyikirije AFC Corneille Nangaa n'ingabo ze. birumvikana regime yose yayitwaye. urabona n'ifoto ye yarimo arebera mu ndebakure muri binocular jumelle. yego, ashobora kuba yararebaga inzira ari bucemo Bwana Mushakamba. nibyo. ikigaragara yagombaga kubitegura cyane ko abona nta hazaza ha FRDC ya Kisekedi. ikindi akabona ko ashobora kuba anavuka muri biriya bice, akabona ko biriya bice agomba gutanga umusanzu ku butaka bw'iwabo, atagomba kujya kwirwa atera umutwe mu imahanga. kiriya gihugu bitewe n'uburyo ari kinini, iyo uvuye muri teritwari ukajya mu yindi uba umeze nk'ugiye imahanga, cyane ko ari ahantu ugenda n'urugendo rw'igihe kinini. ubwo rero navuga ngo yafashe umwanzuro wa kigabo, kandi ikiriho ni uko buriya na regime yose yari ayoboye yababwiye bati tureke kujya n'ubundi ntiduhembwa, n'ubundi dufatwa nabi, reka twisangire izasarambwe twiyubakira igihugu gishya. ikindi kigaragara kuri iyo foto Bwana Mushakamba, ari hamwe n'undi, nuko atagaragara neza, haragaragara urutugu, haragaragara ipeti iranka, risa neza n'iry'uyu nguyu Bwana Mushakamba. buriya ntiyagiye wenyine, birumvikana. bisobanura ko ashobora kuba ajyanye n'abandi bakomeye. birumvikana koroneri muri regima abafite ba liyetona koroneri n'abandi bayingayingana mu byubahiro baba bari kumwe. ashobora kubamo na koroneri, ariko wenda akaba amurusha icyo bita appointment. birashoboka cyane, kuko urabona ko uyu wundi ipeti ni rimwe rwose. Bwana Mushakamba rero, reka twibaze kuba ingabo ziyobowe na koroneri zigira zitya zikavuga ziti bye bye FRDC, twe turigendeye tugiye hariya, kandi bakajya aho bahoze bahanganye barwana. ibi bisobanura iki kuri FRDC? baravuga ngo ikipe itsinda yishakira abafana. yego, ariko ikipe itsindwa nabo yari ifite bakagenda. yego, icyo ni cyo gisubizo cya mbere cyiza gikwiye. yego, ariko icya mbere FRDC ntihemba nk'uko Mukanahe nabivuze. abasirikare ba FRDC nibo tubona bari kurwanira inzoga mu kabari batagira discipline, ntibagenerwa imyenda yo kwambara, usanga bambara kamambiri, abandi bambara inkweto z'abagore babo. ubwo rero nta musirikare ufite ubwenge warebye cyangwa wakuruye amakuru akavugana n'umusirikare bahoranye wagiye muri AFC M23. uwo nguwo agomba kumubwira ati hano turarya neza, turambara neza, kandi birigaragaza, dufite ibikoresho bizima, duhabwa amategeko, turi igisirikare cy'umwuga. ntabwo ashobora kwemera kuba mu gisirikare kimeze nk'ikinyeshyamba cyitwa ngo ni icya leta, kandi hari aho bamubwira bati amarembo arafunguye, nta byaha ushinjwa, nta muntu wishe, ntawe wafashe ku ngufu, ngwino tukwakire, noneho dufatanye kubohoza Rucuru yacu, Masisi yacu, Rubero yacu, Warikare yacu nziza.
Bwana Mushakamba unyibukije umwanditsi umwe wateye urwenya ariko arasa kuri Kisekedi. Ntabwo yamurasheho isasu, yamurasheho n'ikaramu. yego yakuruye ikirenge cy'umupolisi cyari cyambaye urukweto rushaje. arangije ashyiraho akabazo ati Bwana Kisekedi, mbere yo guhindura itegeko nshinga banza uhindura inkweto. Undi rero nawe ababona bitagenda neza akavuga ati reka mbe nigiriye hariya ndabona ariho hari ubuzima. nibyo Bwana Sentama, usibye naho ibaze ko iyo ufashe amafoto y'aba FRDC bari ku ikosi cyangwa barangije ikosi babandi baba bavuga bari kubarata ngo bagiye kubadeployinga ku rugamba, iyo uzuminze usibye abari imbere abandi usanga hari kamambiri zishaje, bodaboda zishaje, kamambiri harimo n'abambaye ibirenge. ubwo rero niba umusirikare ashobora gushyirwa ku rugamba bwa mbere adafite n'ibimutera kuraje, atahawe n'ibituma agira yishimira akazi atangiye, ntabwo ngo n'ubundi yarwana. Yego Bwana Mushakamba, ibyo ni byo, kandi bikarenga umudepite agahembwa amafaranga ahembye rejima nk'eshanu cyangwa batayo 10. yego. Ikindi twagarukaho ni uko kuri iyi nkuru ya Pinga ndabona hari abanditse bati abaturage hagati y'ibitaro bya Pinga n'ishyamba. bivuze ko na ka gace twavugaga ntabwo korohewe Bwana Mushakamba, kamwe cyari gasigaye. Byumvikana kuko ARS igomba gutabara abaturage. N'ejo yarabitangaje mu itangazo yashyize hanze, yatangaje yuko abaturage barimo bicwa kandi bicwa n'ihuriro rya FARDC ririmo FDLR, FARDC, SADC, ingabo z'u Burundi, abacancuro b'abazungu ndetse na Wazalendo, ndetse bakaba banabifashwamo na MONUSCO ibahakorera ubutasi ikanabaha n'ibikoresho. Rero ntabwo M23 ARC ishobora kubihanganira na gato, igomba kukubita ikabirukankana, ikabirukansa, abitambitse ikabica, abamanitse amaboko ikabafata nk'imbohe, ariko ikabohora abaturage. Umuturage akarya akaryama agasinzira. Ibyo Bwana Mushakamba bya Kongo bihorana udushya. Hano ndabona Kinshasa batabaza, ifoto mbona Kinshasa batabaza bavuga bati Kinshasa na oyo bakuru n'ababumi polisi. Miringara bisobanuye ngo Kinshasa aka kanya bakuruna n'urubyiruko rwo mu muhanda bishyura abapolisi. Ndabona kuruna rwose yambuye umupolisi imbunda, ahubwo aramwishe, umupolisi aragaramye. Kinshasa Kongo yigirira udushya twayo Bwana Mushakamba. Ni ikigaragaza ko iyo umutwe urwaye n'umubiri wose uremba cyane. Reka dukomeze tunyarukire hepfo muri cya gihugu cyo mu majyepfo yacu hariya, kimwe gikunda gukubitirwamo inkuba. ubwo ni Burundi. Bwana Mushakamba, hari abantu baramutse bibaza kuva ejo, abantu baramutse bibaza bavuga bati ese bimeze bite noneho Burundi bwaba bugiye gucisha make bukareka amahane bukumvikana n'u Rwanda, kuko babonaga hari ahantu hari amafoto ya perezida w'u Rwanda hariya mu Burundi kubera inama ya Komesa igiye kuhabera, izahaba guhera ku itariki 31. Noneho bakavuga bati u Rwanda n'u Burundi byaba biri mu nzira yo kumvikana n'imipaka igafungurwa. Abaturage dore ko baba banyotewe gutembera, baba b'u Rwanda baba banyotewe gutembera i Burundi, baba b'Abarundi baba banyotewe gutembera i Rwanda, cyane ko bahora bataka ko inzira yo kuza mu Rwanda babasigiye bibasaba kunyura muri Tanzania bakazaca ku Rusumo bagahinguka mu Rwanda. Ibi ngo bikaba byaratumye tike yikuba inshuro nyinshi cyane. Nahoze mbona yikubye nk'inshuro zigera nko muri 5-6 aho ngaho.
none kuba ifoto ya perezida w'u Rwanda igaragara hariya mu Burundi bayishyizeho cyo kimwe n'abandi baperezida, kuko nabonye n'abandi bo mu bihugu bigize komesa mu mafoto yabo arahari. Ibi bintu wabishyiraho umucyo wuhe kugira ngo abantu babisobanukirwe? Bwana Sentama, icya mbere wenda abantu bagomba kumenya nk'uko wabivuze, ni inama ya komesa igiye kuba. Buri muyobozi w'igihugu aba asabwa kujyayo n'ubwo hari igihe batajyayo bitewe n'impamvu n'akazi n'izindi mpamvu zitandukanye. Perezida Kagame yagakwiye kujyayo ariko ntazajyayo, azahagararirwa na minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Sebahizi Prudence, niwe uzahagararira perezida w'u Rwanda i Bujumbura muri iyi nama ya komesa ya 23 y'abakuru b'ibihugu. Bwana Sentama, ikindi kintu abantu bagomba kumenya ni kimwe, ni uko nk'u Burundi bwamaze kurenga umurongo utukura ku buryo byarenze igaruriro. Kuvuga umurongo utukura si uko wenda barengereye cyane, ariko ni uko bishyize aho bigoye ko basubira inyuma bakemera kubana neza, kongera gutsura umubano n'u Rwanda, bitewe n'abo bamaze kwimika cyangwa bamaze gucumbikira mu byumba by'imbere mu nzu zabo muri bo imbere. Bwana Sentama, Uburundi uko byagenda kose nta kuntu butakifuza kongera umubano n'u Rwanda. Icya mbere, abanyarwanda n'abarundi ni abavandimwe. Usanga ufite mubyara wawe i Burundi, ugasanga ufite murumuna wawe cyangwa mukuru wawe kwa so wanyu i Burundi, cyangwa kwa nyoko wanyu cyangwa hehe. Bisobanuye ko turi abavandimwe, isano dufite y'amaraso nta kintu na gitoya gishobora kwikuraho hagati y'Uburundi n'abanyarwanda, y'Uburundi n'u Rwanda, nk'uko bimeze kandi no mu bindi bihugu duturanye birimo Kongo, birimo Tanzania ndetse birimo na Uganda. Ikintu rero abantu bagomba kumenya ni kimwe, Uburundi nta kuntu butakwifuza gutsura umubano, ariko kubera uburyo bamaze kwimika FDLR na Kisekedi uri hariya ubashuka ubareba nabi, ntabwo babikora. Gusa bashaka batangira intambwe yo kugenda basubiza inyuma ibintu, bikuraho FDLR gake gake, kandi byamara nk'umwaka umwe byarangiye rwose, u Rwanda n'u Burundi bikongera bikagenderana bikabana neza. Gusa abibwiraga ko perezida Kagame azajyayo, ntazajyayo nibyo, nubwo ari inama asabwa kujyayo kwitabira, ariko iyo atabonetse yohereza intumwa nk'uko bisanzwe n'ubundi. N'abandi iyo batabonetse bohereza intumwa, cyane ko nizeye ko atari perezida Kagame wenyine utazajyayo, hari n'abandi batazajyayo, ariko atari ukubera ibyo bibazo by'ibindi, ahubwo ari ukubera atari ukubera ibyo bibazo by'umwuka mubi, ahubwo ari ukubera impamvu za porogaramu cyangwa gahunda za perezida zitandukanye. Hari igihe aba afite gahunda zahurirana akohereza intumwa. Koze Bwana Mushakamba, birumvikana ni imiterere y'umurimo. Yego, haba hari ibindi bikenewe ko ajyamo, noneho akaba yakohereza intumwa ahandi birumvikana. Aho Bwana Mushakamba biriya babyita delegation of power cyane, ni uguhereza umuntu ububasha akagenda guhagarariye. Bwana Mushakamba, rero tugeze ku musozo w'amakuru yacu. Reka twibutse abari badukurikiye, tubibutse ingingo z'ingenzi. Twaganiriye kuri M23 mu mujyi wa Pinga, tuganira ku muyobozi w'ingabo za AFC M23 General Sultan Makenga Emmanuel wasuye uduce twa Rubaya, Ngungu na Mushaki. Tuganira kuri Colonel wa FARDC wiyunze kuri AFC M23, we n'ingabo ze bakaba bariyunze, bari hariya mu bice byegereye Pinga. Tuganira ku ifoto ya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaye i Bujumbura. Ni Bujumbura ni Gitega? Ni Bujumbura ndakeka, ariko inama izabera i Bujumbura. Yego. Ingingo rero twaganiriyeho ni izo ngizo kuri aya manywa yo kuri uyu wa 29 ukwezi kwa 10 2024. Dushimire rero abari badukurikiye, tubibutse kandi ko abashya bakora subscribe
ukanda subscribe bikorwa rimwe gusa, noneho amakuru akakwizanira utavunitse uyashaka. Kandi tubibutse ko dukeneye n'ibitekerezo byabo kugira ngo babiduhe turusheho kunoza ibyo tubakorera. Yari Sentama, mwirirwe neza, ushakamba mikroni yawe. urakoze cyane bwana Sentama, mwakoze mwese mwabanye na radio televiziyo Nuru ya Mashariki hamwe n'umuco wacu TV. Imana ikomeze barinde kandi baho umugisha, umunsi mwiza ko bari ku manywa ndetse n'ijoro ryiza ko bwije cyangwa se umugoroba mwiza ko bari nijoro, ku bari nimugoroba ndetse na nijoro. Imana ikomeze ibane namwe.